Iz štampe je izašla najukusnija knjiga iz ovogodišnje proizvodnje Mladinske knjige Beograd, domaća kuvarica, gastronomsko blago Srbije. U ovoj knjizi od oko 850 strana u kojoj su autori pokušali da sakupe mirise i ukuse stare srpske kuhinje, naći ćete recepte za neka jela koja pamtimo i za ona o kojima su nam pričali stariji. Sam koncept knjige je potpuno drugačiji od klasičnih kuvara na koje smo navikli, od samog naziva pa do završne forme i nesvakidašnjeg pakovanja. U najboljoj tradiciji naših starih kuvara, u kojima su beleženi saveti, dovitljive ideje, dobrih kuvarica i anegdote vezane za pojedina jela, ova knjiga donosi vam i mnoštvo materijala za čitanje i isprobavanje. Tu su cicvara sa medom, pogačice s čvarcima, ćureći paprikaš s noklicama, gulaš sa salaša, ribiću kajmak sosu, škembići u saftu, beogradske gurabije i vanilice, salčići sa džemom od šljiva, gomboce i još mnogo dobrih recepata i korisnih saveta. U poglavlju o istoriji kulinarstva u Srbiji može se saznati šta su jeli naši stari, kad su se namirnice koje danas smatramo domaćim zapravo kod nas odomaćile, od čega su hleb mesili pre nego što smo počeli da uzgajamo pšenicu, kao i koja to srpska prezimena imaju veze sa hranom, šta se prema verovanju naših stari valja, a šta ne valja za trpezom i sl. Tu je i pregršt zanimljivosti zašto su stari govorili da bez 4 žene nema dobre salate, odakle potiče šopska, šta je razljevuša, a šta su obrtače, šta je janija, šta papazjanija, u čemu je razlika između gulaša i paprikaša, kako je nastala Karađorđeva šnicla, ko je prvi napravio rusku salatu, doboš tortu ili pišinger. Jedna od posebnosti ovog izdanja jeste i zapis o tradiciji, na primjer svinjokolja u nas, s receptima za domaće suvomesnate proizvode, kobasice, švargle, krvavice, paštete, pršute, kavurmu, čvarke i tako dalje. Zatim recepti za jela od namirnica koje smo skoro zaboravili, od sočiva, boba, koprive, bamije, prosa i drugoga. Domaća kuvarica je ukusno ukrašena starim grafikama u crnoj boji i boji starog zlata i dodatno oplemenjena drvenim kovčežićem u koji je spakovana, što je čini pravom porodičnom vrednošću, odličnom za poklanjanje, na primjer, ćerki ili snaji koje počinju da gospodare svojim kuhinjama ili kao poklon za svadbu ili nastupajuće slave. Domaću kuvaricu možete kupiti po ceni od 6.990 dinara i to na 6 rata bez kamate u svim knjižarama i prodajnim mestima Mladinske knjige, kod ovlašćenih zastupnika putem sajta mladinska.rs i pozivom na broj 22 57 022.